PF advance rang no brekhe tuikhouhyaoh nai naro taupok bangma bro sia ko tongkhona khabo ni bok pandawo tini bob do sano no pni erinai naro sraha nimsingyo brekhe no ni mobile smartphone bai no ni PF ni rang no advance tuyo ke naro tuikhouhyaoh abo jotosuh process rang no mke PF advance rang tuikhouhyaoh ni bok pandawo le naro samung yaw beran phon nangya naro government sector de on private sector de on naro jeting yo phon naro job kheye tomi hasingke naro samung tangi tongmo nimsingyo phon naro PF advance rang le naro samung nangi thami hasingke tuikhouhyaoh chamayo mke abo jotosuh rono le chong brekhe process kheonai PF rang tuikhouhyaoh ni bok pandole chong brekhe chong online apply kheonai abo jotosuh process rono taw chong nai leina naro live process naye numainai tini bob dioso taw rono tuinai phnai naro naye tongde mke chong PF advance rang tuikhouhyaoh ni bok pandoke poila chonchini Google Chrome browser ro mathangnai kenaro Google Chrome browser khosadi Google Chrome browser khosapai kenaro boro soidi UAN hinge UAN hi suipai kenaro bono search keri di kita bono search keri nai bo search option no click kheye kita search keri ha search khepai ke chung sama nai sinai mke naidi tauke borowa bo dekhiye phainai ke boro naidi bo sakatha obo member home hin tongo bo member home mo chung click ma khenai ke tolapuna ro nai nukna unified portal member epf.gov.in hin tongo mke naro bo member home mo click khedi click khepai ke boro chung sama nai sinai mke naidi tauke boro bodi ke page phainai bo page oke tauke chompuilao bonus kang desktop site khemala nai desktop site kenen bok pandawo saka 3 dot click khedi bo saka 3 dot click khepai ke jangbo tolona ro nai nukna bo ke ha desktop site tongo bo desktop site mo click kheri ke taw bo desktop site mo click kheri ha mke tauke chong mama khenai tauke chung jam tolama phaiklenai jam tola phaikle ke boro no ni UN number by password stawye bo captcha code fill kheye login khedi ke taw ang boro ani UN number by password stawri nai stawpai ripai ke jambo captcha code no chung fill khemari nai bo captcha code taw fill kheri di jenaro brekhe sapao nai no same to same ke taw bono boro fill khepai ri nai RDC suipai ri ha captcha code suipai ke jam tolawa chung kehanaro naino nai bo sign in hiye nai di bo sign in tom bo sign in mo click kheri di ketawa ang bo sign in mo click kheri ha sign in mo click khepai ke boro bodi ke phainai bono cross kheri di naro bo stea ke cross symbol nukna boro click ke bono cross kheri di ke cross khepai ha cross khepai ke taw ke chung mama khenai chonchini PF advance round tuikhouhyaoh ni bok pandawo chung puilao mathangnai bo naidi bo ke ha bo online service hin tongo bo online service mo chung click khemari nai mke taw boro click kheri ha click khepai ke na robo sa kathau nai nukna claim form 31 19 10C and 10D hin tongo mke na rot mama khenai bo claim form 31 mo boro click khedi click khepai ke chungsama nai sinai taw chungsa nai singrana ke naidi taw ke bo piso bodi ke phaiha boro ke paha no ni member details boro na ro nai nuknai no ni PFO jebreke no ni details tong no ni mobile number ke no ni pan card number other number bank account abo paha details na ro boro nai nuknai mke taw ke chompoi laut mama khenai jang tolawo naidi na robo ke ha bank account hin tongo boro no ni enter bank account mo taw bono no sa zoom ke nuknai mke naidi taw boro noni bank accounts tawye discount boro verify ma khenai ke boro noni bank account numbers tawri di jenaro PF KYC kepu naro buktima bank account ri aboma boro noni account numbers tawdi ke taw boro ang bank accounts tawri ha bank account numbers tawpe ke bo verify to verify mo chong click khemari nai ke taw naro bo verify mo click khedi ke bo yes mo click kheri di ke taw bo yes mo click kheri nai ang yes mo click khepai ke boro naidi account verify pai ha account verify pai ke chung mama khenai uchi jang chung tolama thangthainai inke bo naidi ke ha bo proceed for online claim hin tongo bo proceed for online claim mo boro click kheye chung marinai ke boro click kheri di click khepai ke sa time lanai boro chung manai sinai ke naidi taw boro bodi ke phainai uchi ha inke taw ke boro ke chung bo details no pa ha chung kahama ke fill khepai marinai jan tola phaiklai di tola phaikle ke boro naidi I want to apply for boro naro manbo pandawo apply khenim chomi naro boro select ma khenai ke bo I want to apply for mo boro click khedi ke boro PF advance form 31 to bono select khedi ke boni pai ke tolawo select service boro service select khedi jabona ro nai nukna select service in tongo boro click khedi ke boro no member ID select khedi bukti member ID nchio rang tuikhouhyaoh ka bo pai ke
jangbo tolao purpose boro purpose naro select edit manbo naro advance rong tuikhu nimchu mahasu no ni region boro masanai ketawambo outbreak of pandemic covid-19 tong bo mano select keri nai inke bo outbreak of pandemic covid-19 mo bono select keri ha inke abo paike jangbo tolao naidi uchi ha amount of advance require hintongo boro naro boro staw mari nai boro narom sa rang tuikhu nai abo boro staw ridi ketaw boro ang soiri nai 17,900 staw ri nai ke boro 17,900 staw ha staw paike chungbo amount staw pai rikhe uchi jangbo tolao naidi jangbo tola employee address hintongo bo employee address mo boro noni address tauridi aadhar card on naye noni janjani aadhar card on naye boro noni state ake pin code boro je nangmo paha boro naro fill keridi ketau bono ang daifriput pu fill keri nai ke boro naro ko kama ke noni address no fill keri ketau boro fill keri nai ang daifriput inke tawo boro ang paha address fill kepai ri ha address fill kepai ke jangbo tolana ro nainok na bo naidi upload scan copy of check or passbook hintongo ke boro no ni bank account ni passbook no boro naro scan kheye boro upload khemari nai passbook umba checkbook jemu ha ke bo naidi boro naro nainok na format jpg ba jpeg file format oni nangnai ke kb size ke boro 100 kb inchio 500 kb nimsio ongni nangnai ke abo nisa kang ke boro support ke yonai ke bono naro counting jai ke tindi ke jai ke paye naro paha jai ke ke bo choose file mo boro click heridi choose file mo boro naro click here boro select kedi naro buktima file save ketoi noni bank account passbook counting naro jai ready ketoi mo abono boro select ke naro upload keridi ketau boro ang upload keri nai inke tau boro ang boro bank account passbook boro upload kepai ri ha ke upload kepai ke tau ke chunt mama khenai boro naro bank account passbook upload khemo abono brekhe han naim chuke bo view mo click khemayo view mo click heke boro naro nainu mainai msa clear rong ha photo abo jotosuh rono ke boro naro photo kaham ke clear ke buye upload kheni nanai noni account number ifc code mung abo jotosuh srai ke snimai mo kheye boro naro upload kheni nanai ke bodi ke naro upload khepai paha details boro fill khepai jai kepai ke narot mama kenai jam tolao phaiklai dim jambo tolao par phaiklai ke naro nai bonai dim bo keha Nouh ste ake tongo bo Nouh ste continue boro tick mark kheye boro naro mari nai ke boro tick mark kheri di tick mark khepai ke bo get other otp mo naro boro click ke mari nai bonai di get other otp to boro click kheri di click khepe ke sa time lanai inke tau ke boro noni aadhar card by mobile number link tomo abo mobile number o keha aadhar ni otp thanai ke boro naro nai nukna bo aadhar ni otp peha 399814 ke bodi ke otp mai soke naro bo otp no bo enter otp mo boro naro story di aadhar ni otp ketau borang story nai aadhar otp stau pai ke bo validate otp and submit claim form hintongo boro naro boro click kheri di ketau boro ang click kheri ha click hepe ke boro chungsa time lanai boro chungsa manai singnai ketau chungsa nai singrana inke naidi tau boro otp has been verified eKYC update and PF advance claim form submitted successfully nge boro baikuye thanga inke bodike narao PF advance claim form submit kepai ke boro narao saltham salbri nai singni nangnai saltham salbri nai singpai mun yago ke nauni PF ni rang nauni bank account o thangi hainai je narao bank account rimo aboma bank account o inke bodike ye chong sraha nimsio chongcheni mobile smartphone bai chongsa sawo chini PF advance rauno chong tuikhouhyaoh lamayo